sugar na kaslem jong unongsan hima. Kamu sausi kan ongki. Lebih baik mar persia dan sekarang tu dukan di dekat sudah. Hak kenrok pala juga diskon sel. Bani ong bangin dia dah khi pateng ke jongi. Kamu sau pala dia kata. Pi hak kenrok mar siang. Kini di dukan saudong barok. Kibabun kini dukan juga dekat sudah. Namar ka jing don ki dukan jong ki bamde ki khasi ki bala play be an hapo ka thamio maulong khalam ki no ki kot kisla ki babyang nakalyang ka khon hanyo trip national awakening movement ha ka arpo hundre trik unai wing arajar arpo sa ka lalaj ban IT ka dor khas of deputy CEM baru badai ru executive member badai kmi ka tanat trade hapo ka council uba pensngan NSM ne ka benta ban dawa badai ban khang mardor ya kitei ki dukan ki bedan hagate ka jaka haba keren kilat pathai khubor nang working president jongka khanam uba Thomas Pasa ulong banado balas dang ban play ke surok hatham yo maulong ka senggalalap bagi babon bha ki dukan ki bamdei jongki khasi kilas dang ban play biang hakata ke jaka ha ka bagi ki dukan kimdan satya yigino gino ki cut ki bedan kam kum ke trading license but kani kalalong kum ke jingpen ken persya ye ke trading by non tribal regulation khat khandai spa san pusau Ulong bagi district council ka donya ka jong ka benta bantu kular lem halor ka ni jing don jong ki bar jilla ki belale persya ye ka an but ong ba ka bas ngosi kalong bagi dukan ki bedan mar persya bagi district council ki dai ki dukan jong ki bar jilla suda Henry kalami pan ka jing ong ba kin yada ye ka khai ka pateng jong jai ben rew khasi bat panar Henry phose kala kala penban da khong pong Tanda kali ang jong ngila wan ai ka we ka representation ka dorkas sa UEM in charge trade. Hakani ka dorkas ni ngala pro sa kedar ba nadu ba apli ke ke surak at tem yu mulang. Ilawan survey ngilap ba ki babon ba ki dukan ka function ang to. Ki dukan ki bamdai jo ki khasi. But kim don ni ka trade license. Tena kalian ka jongi ngila insist ngila kerpat ngila banjur ya UEM in charge trade ban lek khang mardo di dukan ang to. Mar hang ketua silintar ketua surak kami mulang. Kibun bagi trade business kiba dayan. Nad report muswah do mentah. Tinggal kani kalau persya ya ka trading by non tribal kena spa satu sah. Dekat kat kan jing aibon yo kan. Ka district council kade beli khang ya kini dukan undi ban sya ya ki bakin play claim kono ka license ka ban don kam ban yo ni na ko KCDC. Tiap kuilanti na kalian ka trade department ru dai bakal sinjang bakan sim halor kini ka jing ai ju tho jong ni. Aku kini kita kalau kembun dan distribusi kamu. Dan ya ka authority jong ka haborok like no European War. Like no European War. Ka district council kala bentuk kelar haborok ki ya. Kata ka di ka bentak ka basyai. Nimla menong bakal di municipal dem don kam trade license kam don kum kata ka. Kam don kata. Ka municipal ka don ka jong ka bentah. District council ka autonomous body power dengan sekolah kadang lah ka jong benta tak kadang kini ki hak baik bandan ya ka trade license lah piong kita ki dan pak municipal kini surat marpsya district council ru kadang ya ka ki dan de ya ka kini municipal tinggi ru ki tak kadang kalian ka jong ngi kwa bakal district council kan penkan bahaya kini ka trading by non tribal ka kena sepak sama usau kamu sausi kan ongki lebih baik mar persya dan district council dukan di dekat sudah hak kenrok pala juga district council Bani ong bangin dia dah khi pateng ke jongi. Kamu sau kelar dia kata. Pi hak kendrok mar siang. Kini ki dukan saudong barok. Kibabun kini ki dukan juga dekat sudah. Kasih wala patri kita mengobo. Lala. Andre tak ada ni sosi menong. Bakat an. Trading by non tribal regulation kat nice pas ang pusau hadu kani tikmat kadit council ka penongkam ya ka tangban kamai pisah. Om day ban yada ya ka khai ka pateng jung khasi kani kadi juga ka benta jung ka EM trade department bang iban juri ki bakin at least kin sim kya ya kani andai kam dan jumut ban ya bat ya kani ki EM trade nada ka kam pada kam dan ini aku nanti ka benta kadi juga diskausi ngim lap lek ka bor malingi dalit mangim das motor ka i banjang ya tem ban ikhang itu dukan ka diskausi ka dan legal power man lek dia kam ai kan ya legally na ba diskausi nak bentar kat jumpa bon balang